Kokuqala nje ngithanda kubingelela bonke balandzeli nebalaleli bemculo iClap and Tap eNelspruit Yongana nasezindzaweni labantu abasuka khona ngekuhlukahlukana. Namuhla sinemidlalo lomuhle wekudumisa nelicembu leKabhokweni Gospel Wagon bangani bethu labakhulu uNkulunkulu lasiphe bona ngithi nje uNkulunkulu ngathi basasendleleni basonzela angabalonza abagcine bafike esitodumisa kanye kanye. No namhla kumcimbi lomkhulu kakhulu umcimbi wekudumisa kokuqala kweThasad the spiritual saint sijabule kakhulu mphathi wami futhi inhliziyo yethu tithobeke ngendlela lemangalisako tilungele and tilangadelele ukuthi lo msebenzi lo lesibukane nawo siwende futhi siufeze ngalenkulu impumelelo. Ababukeli bethu siyabathembisa nje ukuthi umsebenzi wethu utabamkhulu kakhulu. Babukeli siyabathembisa ukuthi siyobe sidumisa bukhona nebukhona bukaNkulunkulu butawehla kulena ndzawo namuhla akukho lekunye lesibathembisa kona kodwa sibathembisa ukuthi umusa kaNkulunkulu tobusengamile namhla la kaNyamazane. Sanibonani siyaphila. This is Wandile Lusiba Sibongo ngiculela iTSS the spiritual saint artist development. So namhla sihlangene kwi-event kuyinkonzo kuyindumiso futhi yokuvuselela sihlangene la sidumisa uNkulunkulu sonke ngitiva nje futhi ngijabule kakhulu futhi nje ngitiva emoyeni nje ngikhululekile nginenjabulo nje ngandlela uNkulunkulu lesimkhona ngayo imihla ngamalanga kundlula ekhathi kuba lamqulo ngoba umqulo uyamjokotisa lo cabukileyo ngako live lithi ngiphakamisela amehlo wami ezintabeni lapho usizo lwami livela khona. So ngaloko bathandekayo sithi nayi show nangumqulo lomnanzi nayimpilo. Stay tuned ungaphuthelwa uhlaliseke. Amen. Sanibonani ninjani igama ngiKholeni Sibongo kaMahlalela ngiculela the spiritual saint artist development. Namhla kulanga lelikhulu kakhulu kithi. It's our first stage. Sasungula licembu lethu liqale ngoNovember. Lina 8-9 months sase baby lencane. So but namhla siyanpromisa ukuthi sitanilethela umculo lomnanzi CTSS. Jabule kakhulu nje ukuthi naku sesicalile konke umsebenzi kaNkulunkulu lesibidelo kuwo nekudumisa ngendlela ehlabelela. Ngiyabonga.